Mu Rwanda buri munsi abantu bagera kuri 50 bahabwa ubutabazi n'imbangukiragutabara, 40 muri bo baba bakoze impanuka zo mu muhanda, aho 98% ziterwa na moto. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabazi bw'ibanze muri RBC Dr Jeanne Paul Museni Sindikubwabo yavuze ko impanuka za moto zikomeje kuza ku isonga mu bituma abantu bakenera ubutabazi bwihuse, kuko benshi mu batwarwa baba bacitse ingingo, bakomeretse bikabije cyangwa bamwe bakasiga ubuzima. Mu rwego rwo kugabanya izi mpanuka, polisi y'u Rwanda irasaba abatwara ibinyabiziga n'abamotari kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwirinda umuvuduko ukabije. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Emmanuel Kayigi yavuze ko umuvuduko ukabije ukomeje kuba kimwe mu bitera impanuka, asaba abatwara ibinyabiziga gutekereza ku ngaruka z'amakosa bakora mbere yo kuyakora. Imibare ya polisi igaragaza ko mu mwaka wa 2025 habaye impanuka zo mu muhanda 10,010 zihitana abantu 719, ari nayo mpamvu inzego zibishinzwe zikomeje gushishikariza abakoresha umuhanda gushyira imbere umutekano no kubahiriza amategeko.